бахшида ба рӯзи забони давлатӣ ва рӯзи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи рақами 2 ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо иштироки намояндагони Кумитаи иҷрои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, иштирокчии сохтаи конститутсионӣ, табибони беморхона ва маркази саломатии ҷамоат чорабинӣ доир гардид. Сароғози Ином Баротов, сардухтари ноҳиявии беморхонаи рақами 2 ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамаи меҳмононро хушомадед гуфта ҳозиринро бо рӯзи забони давлатӣ табрик намуд. рӯзи забони давлатӣ ҳамасола санаи 5 октябр ҷашн гирифта мешавад. Сипас Абдурауф Ашуров, раиси собиқа дорони шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Бӯстон баромад намуда, аз солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ёдовар шуд. Ба гуфти ӯ ҳанӯз ҳам як пора нони замони ҷанги шаҳрвандиро бо худ дорад, то барои насли оянда дарси ибрат шавад. Абдурауф Ашуров дар идома таъкид дошт ки ҳамагон шукронаи тинҷиву ободии кишвар намуда баҳри ояндаи дурахшони ватан санаи 11 октябр ба интихобот раванд ва ба номзади арзандаи худ овоз диҳанд. بسیار رحمی آدم می آمد برای اینکه کودکای طفلای زیبا در چشماشون اشک شادی، لیکن میدونیم که تقدیر همون سیاه شدگی پدر مادر دم جنگ خانمانسوز از دست دادگی زیاده 50 نفر جمع میشدن. همین اول همون میدادیم 4 دانه 3 دانه می آوردیم. همین شاید که همینا صحت سلامت همین خوران کلان شونو برای دولت باید خدمت کنن. بسیار قیم بود، بسیار مشکل بود، نان نمیرسید. من اینه برای رکلام نآوردم. من اینه اویلام گفتم که منم فرزند دیقانم، من یک بار گازسوی بسته برآمدگیم نه. من همین عذاب کشته کلان شدم. باید آدم در وقت سیریش همین گرسنگی رو یادش بیارد. در وقت تینجی ناآرامی باید یادش بیارد. در وقت ناتینجی داند که این ناتینجی به تینجی چقدر تبدیل یافت. راهبر امروزی دولت ما پیش از اون که به این کرسی نشینن کلان سالان یاد دارن چه رقم این کسی انتخاب کرده بودیم در همه خوجند باستان و هر دفعه خوجند باستان میگن ارباب رو خانه صلح میگن. ولایت ما خوجند ما با همه دستاوردهای تاریخی و امروزی خود با نام برآورد خانه صلح، برای اینکه صلح تاجیکان پایه‌اش در همین ارباب گذاشته شد. дар идома Акбарзода Маъруфшон, мудири бахши кор бо ҷавонони Кумитаи иҷрои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз барномаҳои пеш аз интихоботӣ номзад ба мансаби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳарф зада гуфт ки масъалаи маорифу тандурустӣ дар мадди аввал қарор дорад. ҳамчунин ёдоварӣ аз сулҳу тинҷии кишвар намуда таъкид дошт ки дар муддати 29 соли истиқлолият имрӯз Тоҷикистонро қариб тамоми кишварҳои олам мешиносад. солҳои 2014 ба биби калонам мушарраф шуд ки сафири ҳаҷ кунам ва пас аз баргаштанашон аз ҳамон сафар нақл карданд ва як қиссае гуфтанд ки бисёр таъсирбахш буд барои ман. гуфтанд вақте ки ба Каъба медаромадем як гурӯҳи қудумо аз ҳамон ҷо як зан гум шуданд. пас аз як 3-4 соат вақте ки мо ба меҳмонхона баргаштем он зан боз омаданд. بعد میپرسند که شما چطور یافت شدید، چطور گم شدید؟ بعد نقل میکنن میگویند که وقتی که از بین شما گم شدم شما رو میکافتم یک مسئولی همون کعبه عرب مرا دید و با زبان خودش کیم چه ها گفت من نفهمیدم، لیک از این اوضاع من فهمید که من گم شدم. بعد نگاه کرد به لباسی من، گفتند که در همین جا پرچم تاجیکستان بود، یعنی که بیرق تاجیکستان. بعد به همون پرچم میگوید که تاجیکستان عرب. وقتی که و میکنه همین اشاره ایمو کردی همون نزدی مهمانخانه‌ای که در همونجا تاجیکان قرار دارن میآورد مسئول عرب. اکنون ببینید که 205 دولت باشه دیگه 205 نمود پرچم داره. تاجیکستانی کوچکی ما رو از همون پرچمش شناختند و نامش رو دانستند. санаи 11 октябри соли равон дар Тоҷикистон рӯзи интихоботи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ҳар нафаре ки синни солаш ба 18 даромадааст имкон дорад дар маъракаи бузурги сиёсии кишвар ширкат намуда ба номзади арзанда овоз диҳад. корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва вохӯриҳо бахшида ба рӯзи интихобот дар қаламрави кишвар идома дорад. гузориши Саид Мухтор Ҳусейнанвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.